Um, Mornings is môre is. Ek het die video gaan uitkat nie, but ja, my phone maak so kind of a weird hacking ding. So die water is absoluut pragtig man. Ek is moeg van Engels praat. Because waar ek opgelet as ek Engels praat, dan hakel ek. As ek Afrikaans praat, dan praat ek reg Afrikaans. So ek is vandag by die seewater en dinge en so aan dus. So het is nog een mooie dag als de mensen het zo maar stellen. Kijk daar achter. Daar loop het meisiekie in die seewater. Nou, die see uit. Die tannie en die oom, hulle tweekies loop ook hier zo. Sien? Hulle is, they are old. But they still need to get their walking. So ja. Wat een mooie dag om by die seewater te wees. Jy sien baie mense nie. Hier is glad nie baie mense, hier so nie. Die mense kom hier so vir die ijscreampie. Kijk wat hy water. Die mense kom hier vir die ijscreampie. Daar is nog mense wat kom na die seewater toe. So dit is een fantastische dag. In die strand ding. Ek het nog nie lus vir die ijscream nie. Maar anyhow. So ek dink maar net hoe sal dit nou wees vir 'n duik. Ek is vreeslik bang vir 'n duikvat. Soos nou, so weet jy wanneer daar walvis in die water is. As my veel gryp, dan ry ek weg. Dat mense kyk 'n golf weer agter my. Kan jy inzoom nie? Seker, hulle wys. Jai! Ja, kijk hier. Amper het my gekry. Sien, sy kan nie jou rug draai. Jy kan nie jou rug draai op die water nie. Once you turn your back, vat hy jou. Dis helemaal wakey wees, wakey, ek sien duikie. Kom maar, ek wys maar net vir julle hoe laat jy die nie kapen. Hier nie, oké, kom ek is maar spesifiek. Ek is hier nie kapen. In die strand, ek was waar iemand net vir my, dan sê, ach, die is moes nie die kaap die nie. Nou sê ek veel, ek is in die kapen, in strand in, South Africa. Bafana. Ek sê die ding, as ons die World Cup huis toe bring, dat jump ek, Laibara nou aangejump het, dat jump ek binnen die water, met my kleren aan. Ja, ek weet nie wat ek gaan weekie, maar as het so kom, joh. As het so kom, dan is het vir jou iets ongelooflik. Soms kyk die mense nie so aan, kom maak die video's en so aan. As my beestel bezig het, ons gaan aan. So ek gaat nie nog langer maak, so nie. Ek dink ons gaan miskien enige tyd nog rin. Want mense, ek wil ook maar net dit sê. As jylle net wil kom stap, dat sal jou goed doen. Die geklank van die seewater, dat sal jou goed doen. Sy sal met 'n koppie koffie, hier kom hy weer, die seewater en er is die stappie en die koppie koffie of whatever sy het by jou, dat sal vir jou goed doen. Ja, maar kijk hoe mooi is het hier zo. Als ik zo moet rijden. Ja, zo ja, dat is nog van mij. Je gaat er nou wat duik vatten. Zomer is ook op pad. Misschien september maand zal ik weer draai komen maar zo. Misschien kom splash down. To get down. Ik zal nog nooit, ik weet niet of je havenboot is of een surfboot. Als je mensen op een surfboot kan gaan, ik denk hier dat ik is iemand voor een surfboot of zo. Het zal niet voor mij weten. Ik is baie bang voor afval en ik kan actually swim. So ja,
Mas dapat di camera kanan dekat driving. Kamu film bersih dah. Itu dia dekat sini. Ito medyo na ba? Maar de golf was fantastisch mensen, so ja. We gaan een beetje weer water. Die wil ik aan zien. Ik kan niet zien. Hier is nog een lekker dag.